Mana ke subscribe mai ka channel. Ko hamu to hoka beheni e Faingata'a'ia'anga o e Falala o tua. Pea, o ma Moses. Ko Moses ko e whakataipe ia o e manako ki he maari e ia ai kakai. Musuko to anga Moses. Ko e wina whaama Moses ke ilo he kakai ko ia kune uiano uivi kune lava tauhe ki nau tolu kana ua fie inua tene tae maka pea hopo mai maka Falala pea Moses ia. Ka pa tene mau e ia, ka pa maari e ia kakai i he ne mea o whai. Tene mau e ia, ai nau pou. Ka inga koe, whaingata'ia lahe apito ia, whaingata'a'ia'anga ia o Falala ki o tuai ahoni. Koe tau saita toke maari e ia ka. Koe ki tau saita tolu ia, he ulahi wita mini social media, mengai mea koe ia, loi COVID ki tau. Koe ki tau manako tau tolu ke loi COVID ki tau tolu. He ngai media whasosiare, pe ongo COVID ki tau tolu. Koe ui he tau tolu he mo oni koe o e tohi tapu. Koe, no wale au pito he kusio he ngai video koe ne o mai koe tsunami, ai kape. E koe mea koe nuk asa koe whaiva, fui lia honoua koe tau pe koe fui kape. Koe ke wongo ia, koe mea koe ia, koe mea maari, koe pe maari ia he mea koe ia. Ko whasaya ngai sio ngai whaiva kalate whakasia ina koe ke kape ia ai. Poto anga fia ina ia no ai nau entertainment. Mea koe ko entertainment. Koe ke toi entertain ia uia e whainga whaiva Amerika koe ni ko mai pau asimenia koe ki whewhine koe ki te ilo koe tangata whewhine koa. Sio, wafe tau tangata ia ke ai ke he maari e ia koe e tangata. E kari he tau tangata e ngai mea koe ai ke hane ki whatangata koe ia koe toa ia anu. Toa ia. E tau sio he mala e tau koe whila e nau fo i ma Amerika me Afghanistani. Koe nau ai kau whareiti o pehe koe kau toa ia. Koe sa kau toa whareiti ia. Rāni koe kau tau koe maari tahe nau whai tau koe tau esteri. Koe nau whai pe nau tolu ai mea koe toa pe koe ke nau tokanga nato ke laa mamani. Nau tokanga nato ke nau tauhi o nau whatongia koe malu i ho nau kakai. Sio, tau tu mo oni koe ai o tua whepaki e mangai mea koe maari e kaka. Ko Moses, whanau ke mene whai Moses. Hanu e kakai ka Moses, koe nau fie inua. Koe nau toke hanu ia. Talo e nau whanonga me launga pe he fie inua. Ko tu pena ita Moses. Whorohora e o toa Moses mo e rani. Toa toko, mo tu he awa koe kakai. Pakerea ki he maka. Ka Moses ke mea kena e hanga Moses ke whanau ke rea Moses. Pe whakakatoa mai Moses mo e rani whataha ke ae makatu. Upea pe he ke te ngauto. Whanau mai ka wanga tu una. Ai ku ika e. Te mawhakapuna ka Hawaii me he makani maa mōtoro. Ai koe uinga anai. O kao, kumo peko koe ke ulawa ke uhanga. Ai Hawaii ke mo winu. Mea ni kumo pehe koe ke ulawa aka hoku wivi, mo kumawhai ke hanga tonak Hawaii maa mōtoro. Pane tae e maka. Tae tua taha, ka ke hao Hawaii. Ko tui na shock abuta Moses e fui tae koe. Tae tu o wa. Ke mese o tua whakapuna e vai. Ka talanga rewa, whorofora rewa o tua ke. Ko mehe i kai te mo whakalangi langi. Ai ko winga si o wa. Na e tau ke rea ke maka ke ilo he kakai koe kohono iwi. O ku whai ako nau tauhi. Te mlai koe, tahene ngai parapare me tau he kakai ko po whai ko ongo rewa ta ahoni. Ko ilo koe ngai mea tau kei ko toa bena whakaukau ke he tau he kakai pe. Te alo ahe kakai pa nau hau. Te malanga e wholofola pia nau tui. O ke kai ke mo oni. Ka pai kai hanga he o tua ia toho waki nau to. E ikai tui hataha ia. Koe koto whakala ai se tamaki e whae kau wivi. Whae kau malo, whae kau poto, tau kei. Ai kau he kakai o to. Kua pau ke whalangi lang, ke ilo he kakai koe vai au. Kai hoku vai, malo he hoku o tua. Ke ona, koe whalaki a Moses. Koe hui hene ala Moses mono fu wivi. Whama Moses ke pehe he kakai. Koe ia kono fu mawhai ne tau he. Ka mo pehe vai, ka mo pehe mea kai. Ko au koe o tua. Koe une whai mea. Kono wa ko iso. Faingata'a'ia'anga tau Falala ki o tua. He koe tau hori whakakakano a tatoke whakaai. So koe hori a iso ai. Koe hori ke kai. Mea kai. E lau be tau behe. Koe hori ki he inu. Koe hori ki whakaai. Ho ngai whi mau whakae kakano. Wa o beke whi awaki. Lahe au pita ngai mea koe. Ko sioma beke kai tonga ua manofo i muri ni. Ko hui koe nau fie nofo koe whonuan, koe ki nau whalana toke o tuao no tolo whi awaki.
o na tolo fe awak no nofo mo ata ko wi ke tokua he whakalao i ai ke maua ni pepa ke nofo fo no ko hori ai kakano si lagang ke tau tolo ke tau whalala ke toka tau ai tau tolo ko me ko fonga e mamani mena ai iso ha iso bentanga iso ko ma ko i ho lakanga hoko kai ma me isupo ke ukai no ronga lauga he pelu ba tau io na we ha ta fe awak pe ta whakai tangata pe hange ko iso ai na ne whakatau ki ha fo i mea kai pe taha e tunga hoko nai o na mo ilo e whai pa ne loto mo ia fo te tō maana e tābua ki kaneri aki pe io nei kai tene ilo haava e ne whakamatala neongo na ne kumi haa kiri ki ai mo tangi lo i mata so iai whai koe pe loto e koe ke hao ki te mao hono whamu i koe te mao ia nei tangata na sio ki ai o whatano mo be siga kristiane whare o whahino hino o si whao e fukupenga o ka mea pe agang e kristiani ki ai koe haa koe tangata na wange pao koe no whamo ko orki he vani a koe mea ko tō whaianga hala so peo ke mea ko loto ke pa alau ki ai so peo ke mea ko whiwhai potu koe awe lotu ko alau ki ai pero tau pe ia he ahoni ka ai apa ko hau koe ke lotu ko kum hau monu whapaanga koe mea tau pe e whai pe hai koe uwhinaki tangere wai tama koe 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 ke uwhatomara mo ono tafoki pe tuku ai au he o tuai uwhinaki koe ni kai ke te lawa ma vahe mea i koe ki whai au whapongi e tohon mai Hafki mau tō me tai tui e Jesu Christ como whamau. Amen.